Shino. Chikana Mana dia miswaki. Era na nyakamba teka. Dia miswaki. Sente ni pesa. Konkava ati umungiga yari ngo mu insurance ubundi hakirimo. Ya bareka baberunda Shemanyo wasura puwe kana basa kugira ikiyana Yasaba nogamba ki? yaho se. Amazina niwo? Amazina nubanyeta Dr. Alexander Moses Mbarara. Wa fire medicine. Tukato akurire wawo. Hate mbera kanture abantu binji badyoku student yawe ebiriho no kigamba hoki. Aha biri hakagwe kamani abantu bashirwe ibintu byabo. Imbaho za mashini amamotoka. Konka abantu ibyo bibireho bagiro kugumisereza akubebyo ne bibaho kandi kine cyo kubikorera isine kweri konka ni cyenda wo inesente one nka miliyoni ka 2 zono tazimaron business ugire ne kinde cy'watego mu ndizo business kugira ngo kugere kizizo cyabaho ubasa kwedefending abantu abayambire mwe bari munonga akubakarano jangu timana gabantu nabamateka ikintu kimenza kuve cyamani munonga ko kibenci bawasi kibenci za kurenga usanga nambara yona yasya unkabwe mbabazo kwatanisa abantu wena ababire barweciro mwe bari munonga na nabamateka barawukire kwirukirira kurwanirira abantu akuba abantu yambana nabamateka handi kandi abantu bari rero ni basingire ibintu byabo bakwatagane na naba ba banka babagirire mbabaza kubica ibintu bakora ki bakireba wasigara ryasebo asigara Dr. Alexander Moses Mbarara ari kunda abantu umusiyoni kare yes nkore media live with Africa kandi nora struggle niye j'abantu baenda no kwibiraho kandi struggle jyane yamani mununga muriro fire outbreak ejo nibajya
Gendera niwe. Asmani resmo yawe umuriro gwatagagura umucyo gushaka gwamaraho ikibuga Umucyo munonga yari nkakasasiro. so ibanda ry'imbaho ebize mbaho ni nyingi ibanda ry'imbaho ryahwaho Imbaho zona zahira kimwe mazima. Ndaka kaja kureba kuna kugira mobile yasa ibintu byone byahiramo. mesete zahiramo Mobile kejo umuntu naba yatire n'ibintu byinshi munonga byona bya electronics amashibaraga agasagiye aho electronics yona yasa yaho buriya hanje haro garage motoka zimwe zaza mwene mazima gara government yayo mwana murebe kintu keke mazima mushare mugeze mu yande yamba bata bategwe ibintu byabo iriya hariya Haro motoka yasi. iriya yabaki yasa bamba motoka hari besho kwero to kusa Yashatwe n'amatara nyuma yasa Akurikirana ku imari yawe yawo. Musabamba atandike kuzoma makanisa